Hello bakunzi ba Samuzo TV mbanje kubasuhuza nizera ko bimeze neza bibutsa kandi subscribe like share na comment kugira ngo kugenda ubona amakuru kugiye. Minisitiri Neri Mukazayire yashimiye Amavubi nyuma yo gutsinda Sudani y'Epfo. Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire yashimiye ikipe y'igihugu Amavubi ku myitwarire idasanzwe yo gutsinda Sudani y'Epfo ibitego 2-1 mu mukino wo kwishyura. Mu gihe umukino ubanza wari warangiye u Rwanda rutsinzwe na Sudani y'Epfo ibitego 3-2, mu mikino yombi amakipe yanganyije ibitego 4-4, ariko Amavubi asa n'ayakomeje kubera gutsinda ibitego 2 hanze bigaragaza ko yitwaye neza. Nubwo u Rwanda rwatsinze Sudani y'Epfo n'irizera itike yo kujya muri CHAN kubera ko hategerejwe itangazo ryemeza ikipe ya kane izahagararira aka karere ka Sekafa. Iyi kipe iziyongera kuri Kenya, Tanzania na Uganda zizakirira irushanwa. Biravuga ko ikipe izabona itike ari yitwaye neza kurusha izindi muri aka karere, aho Sudani ya ruguru yagaragaje imbaraga zidasanzwe isezerera Ethiopia, mu gihe u Burundi hategerejwe ikiza kuva mu mukino wabwo na Uganda. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga cyane ku rukuta rwa X Twitter, Minisitiri Mukazayire yashimiye Amavubi n'abafana bayo ku bufatanye no gushyigikira ikipe y'igihugu. Yagize ati turashimira ikipe yacu Amavubi yakinanye ishyaka ikaba itahanye itsinzi. Iki ni ikimenyetso ko nidukomeza gushyiramo ikinyamwuga, umuhate no guharanira intsinzi nta kabuza tuzagera kure. Turashimira abafana mwese twafatanyije gushyigikira ikipe yacu. Aya magambo yagaragaje ko intsinzi y'Amavubi ari intambwe ikomeye mu kugarura icyizere muri ruhago y'u Rwanda, nubwo urugendo rwo kujya mu marushanwa ya CHAN rusa n'urwashyizweho akadomo. Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire akomeje kugaragaza imbaraga nyinshi mu gushyigikira ikipe y'igihugu n'indi mikino muri rusange. Rero aya ngaya akaba ari amakuru wagezwagaho n'ikinyamakuru cya Samuzo TV. Mwibutsa kandi subscribe, like, share, haba n'igitekerezo ugashyiraho comment kugira ngo ukomeze kugenda ubona amakuru ku gihe. Thank you.